яке аз муҳимтарин воситаи устуворгардонии пояҳои давлатдории миллӣ ин эҳё ва рушди эҳтирому арҷгузорӣ ба бозиҳои миллии варзишӣ мебошад, зеро намудҳои миллии варзишӣ ҳамчун нишонаи соҳибфарҳангӣ барои миллати тоҷик рамзи матонат, ҷасурӣ, тавоноӣ ва далереву шуҷоат ба ҳисоб меравад, ки баҳри таблиғи арзишҳои волои миллӣ ва таъмини солимии ҷомеа равона карда шудаанд. гузаштагони мо аз қадимулайём ҳангоми ҷашну маъракаҳо мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷумла гӯштини миллӣ ташкил мекарданд, ки ин анъана то имрӯз миёни мардуми мо боқӣ мондааст. имрӯз бошад мусобиқаи гӯштини миллӣ дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз дар ноҳияи Темурмалик, аниқтараш дар ҷамоати шаҳраки Баҳманруд сурат гирифта истодааст, ки мо ҳайати эҷодию техникии телевизиони варзиш рақобатҳои паҳлавононро пайгирӣ мекунем ва аз рафти мусобиқа шуморо бохабар мегардонем. ноҳияи Темурмаликро макони паҳлавонпарвар ном мебаранд, зеро ки инҷо зодгоҳи паҳлавонони шӯҳратёри ватан мисоли Саид Мумин Раҳимов, Саид Дахтам Раҳимов, Парвиз Собиров, Фаррух Собиров, Саид Ҷамол Алимардонов, Наврӯз Каримзод ва даҳо нафарони дигар мебошад. аз ин рӯ ҳамасола дар ноҳияи Темурмалик мусобиқаи гӯштини миллӣ ташкил ва баргузор карда мешавад. паҳлавонон ва мухлисони ин риштаи варзиш шӯҳрату шаҳомат ва зебогии майдони гӯштини ин ноҳияро хуб медонанд ва ҳар сол интизори баргузоршавиаш мешаванд. дар соли 2024 низ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ ин чорабинии идонаи варзиширо ташкил намуданд, ки паҳлавононро аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ ҷамъ овард. имрӯз дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатон ва ноҳияи Темурмалик бахшида ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз, ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, дар ноҳияи Темурмалик мусобиқаи суннатии гӯштини миллӣ доир гарда истодааст ва баргузории чунин чорабинӣ ин пеш аз ҳама зинда гардондани варзиши тоҷик ва ба ҷавононро дар рӯяи хештаншиносӣ ва тарзи ҳаёти солим тарбият намудан аст. бо баргузории чунин чорабиниҳо мо метавонем ҳисси ҷавононро ба ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ баланд бардорем ва тавонем чеҳраҳои навро аз миёни паҳлавонони сокинони деҳот боз муаррифӣ намоем ва барои дастаи мунтахаб якачини ҷумҳурӣ пешниҳод намоем. чорабини мазкур бо дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик ва соҳибкорони маҳаллӣ доир гарда истодааст ва имрӯз беҳтарин варзишгарони сатҳи ҷумҳурӣ дар ин чорабинӣ иштирок доранд ва намоиши хуби ҳунариро пешкаши мухлисони Тоҷикистон намуда истодаанд. ба ҳамаи паҳлавонон дар пирӯз гардан бурдборӣ таманно дорем. дар навбати аввал масъулини ин чорабинии варзишӣ майдонро дар ихтиёри кӯдакону наврасон гузоштанд. ин ҳам ба он хотир аст, ки насли наврас аз қадамҳои аввал ба ин варзиши суннатӣ арҷ гузоранду дар рӯҳияи паҳлавонӣ ба воя расанд. дар майдони имрӯза паҳлавонон аз Суғду, Хатлону Бадахшон, шаҳри Душанбе ва дигар манотиқи ҷумҳурӣ иштирок намуда ҳунарнамоӣ карданд. صاحبکارانی برند ناموسی مایه تیمورملک کردن 7 سال ایمانی بابای حاجی امام محال مهندسی بود شربتی موسیقی بسیجان گیری ما ایشنبه گوشت زن گیرید معرکه رو بر زن مشکل نکنید تیمورملک گوشتینگام هم
عمرانی نویای تیمور چهار یا کاسه تیویدی زدم. یا تیفا خداتونی بود همه های شب بالیا. نیزدم سالیم گرفتم. گوشتنی ملی گوشتنگیری تا با امروز میان مردم با یک جهان شکوه و شهامت محبوبیت داشته در فصل بهار و ایام جشن نوروز زیاد دایر می شود. هنگامی برگزار شوی این ورزش سنتی مخلصان زیاد جمع آمده پهلوانان پسندیده اشان را دستگیری می کنند. ورزشکاران باشد کوشش می کنند که طبع مخلصانشان را شاد گردانند. همین طریق پهلوانان شناخته آهسته آهسته به میدان آمدند. اشتراک بهترین گوشتنگیران کشور از قبیل سید جمال علی مردانوف، غزلشاه دولتشاه، اولوغبک رحیموف، شکر محمد میر محمدوف، کامران کارلیکوف، میرزا جمیل رمضانوف، حیدر سید کبیرزاده، ظفر علیمشایف، بلاجان قهاروف و چندین نفران دیگر میدان امروزه را حسن دیگر بخشیدند. یکی از عنعنه‌های گوشتن ملی این طبق پرتویی است که از جانب صاحبان معرکه صورت می‌گیرد و از میان پهلوانان نفری که اولین شده طبق را می‌گیرد با دلخواه پهلوانی که پهلویش آمده می‌نشیند رقابت می‌کند. طبق اولین را در گوشتن امروزه نیکروز امانوف صاحب شد که پهلوی او شهریار اکرمزاده نشست. نیکروز طبق گریست شهریار پهلوانی شناخته جمهوری نویای آزادار تیمور ملیک خوشبحال شهریار جان عزت و خیریلا برادری ما استاد کلی ورزشیان تاجیکستان جیانش همینطور آنها میان همدیگر یک رقابت طولانی داشتند لیکن قوا آزمایی مساوی یعنی دو رنگ انجام یافت. اکرام پهلوان نویای آزاداری یوان عزیز بخش اکرام یوان مرحله به مرحله نیروسنجی ها جالب شدن می گرفت زیرا که پهلوانان شناخته به میدان می برآمدند و هنرنمایی زیبا را پیشکش تماشابینان می گرداندند. میرزا جمیل رمضانوف یکی از آن پهلوانان به حساب می رود که در گوشتین ها هنر ارزنده نشان می دهد و میان مخلصان هم جایگاهی مخصوص دارد. در میدان تیمور ملیک اکرام پهلوان از ناحیه یوان به طلب او آمده بود که هر دو نیروسنجی زیبا را پیشکش مخلصان نمودند. در نتیجه میرزا جمیل با یک پرتوک زیبا غلبه کرد و پیروزی اولش را در این چوربینی ورزشی به قید گرفت. رقابت‌های جالب پهلوانان و در سطح بلند برگزار شدن مسابقه گوشتنگیری در ناحیه تیمور ملیک مخلصان زیادی را جمع آورده بود که هر یکی از آنها برای مخلصی پهلوانان پسندیده‌شان آمده بودند. محمدی نورعلیف یکی از مخلصان اشدی گوشتین به حساب می رود که در دلخواه مسابقه های گوشتنگیری حاضر است و بهر دستگیری پهلوانان همیشه کوشش می کند. در گوشتن امروزه هم او از نظر ما دور نماند و خواستیم همراهش هم صحبت شویم. طوری که ما در هر یک مسابقه گوشتنگیری تشریف میاریم حتما با یکی از مخلصان اشدی گوشتین بابای محمدی روبرو میشویم و امروز هم در گوشتین ناحیه تیمور ملیک ما اینجا مشاهده کردیم که در همین نشست جای ها بابای محمدی نشسته است و پیگیر رقابت های زیبای گوشتنگیری در ناحیه تیمور ملیک است و اینجا میخواهیم اطراف برگزاری
این چورابینی اطرافی برگزار شوه گوشتین ملی که در عرفه جشن نوروز بسیار صورت میگیرد از بابای محمدی نظرشان را گرفته باشیم. رحمت، سلام علیکم. ما زاده ناحیه وسیعه که مخلصان یاشدی همه شما را به عید نوروز با این چورابینی متنتم تبریک و مبارکباد گفته خوش آمدین میگیم. با پهلوانان پرتافت‌های عالی و مدال طلا و مخلصان تنیسیت دل بیغم آرزو میکنیم. طوری که ما شاهد میشویم بابای محمدی شما در هر یک مسابقه گوشتنگیری چی در مسابقه ها باشد چی در گوشتین های میدانی باشد حتما شما حضور دارید در آنجا. امروز هم ما مشاهده کردیم که شما از ناحیه واسع به اینجا تشریف آورده اید. چی شما رو مجبور میکند که به همین هر مسابقه گوشتنگیری تشریف بیارید؟ دوست داشتن وطن ایگوشه ایمونه. وطن دوست داشتنم ایگوشه ایمونه. برای همین ما عقلا آمده در حق همین پهلوانا جوانا در حق راهبرای دولت در حق صاحبکارا دعای خیر میکنیم و دستگیری میکنیم که دعای من خیلی آبادی و تنجی و امانی باشه و خلق تاجیک به مثل گوشتین ملی، به مثل چکم، به مثل نوروزی، به مثل چورابینای مردانی که با تلاش حکومت، با تلاش جوان مردان تاجیک سطح بین المللی گرفتن، ما دستگیری آنها برای دستگیری آنها آمدیم، برای آبادی آنها. شما امروز در گوشتین تیمور ملک کدام پهلوان را مخلصی کرده ایستاده اید؟ برای ما همه پهلوان رنگ فرزندای خمونه ما با همش اقبال و آورو و برباریا تمنا میکنیم. از داوران التجا داریم، خواهش داریم که داور عادلانه کنن گوشتین زیب و زینت نو گیرد. و شما تنصیحاتی میخواهیم استراحت با فراغت و ما هم طلب آن رو داریم که مسابقه در سطح بسیار عالی گذارد. هم پهلوان هم مخلصان در اینجا راحت کنند. رحمت، سلامت باشین. گرنده مدال طلا مهمان خوش آمدید. جناب سلام مدال برنزی. در جریان مسابقه به یکی از پهلوانان شناخته و امیدبخش کشور دستپرور کلوب ورزشی پرویز صابرов غالب دو کرته گرند اسلم تاشکند چمپیون جهان میان جوانان امامعلی نورعلی که همچون مهمان در این چورابین حضور داشت از جانب رئیس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تیمور ملک حسنزاده شیرعلی حسن با تحفه های پولی و مالی قدردانی کرده شد. سپس ما رقابت جفت اولوغبگ رحیمов و کامران کارلیکов را پیگیری کردیم که یکی ناحیه رودکی و دیگر ناحیه یوان را معرفی میکردند. نیروسنجی آنها پرشدت صورت گرفت و هر دو هم تا به آخر بهر پیروزی مبارزه بردند. بعد از تلاش‌های زیاد رقابت این پهلوانان مساوی به انجام رسید. بعداً در نیروسنجی نوبتیش اولوغبگ رحیمов با رشید زیابکov اندر میدان رقابت گردیدند. هر دو هم بهر مظفریت کوشش‌های زیاد نمودند، لیکن در ادامه زیابکov از ادامه سبقت دست کشید و پهلوان ناحیه رودکی غالب دانسته شد.
мусобиқаи имрӯзаи сунъатиро дар ноҳияи Тимурмалик рақобатҳои ҷолиб ва рақсҳои зебои Зиёдулло Неъматов, ки ӯро миёни мардум бо тахаллуси дев мешиносанд, ҳусни дигар бахшид. ӯро мо дар чунин мусобиқаҳо зиёд мебинем ва борҳо шоҳиди рақобатҳои зебояш ҳам гаштаем. бояд қайд намоем, ки дар гӯштини имрӯза аз ҷониби ташкилкунандагон тӯҳфаҳои арзишманд аз ҷумла 2 адад автомашинаи сабукрав гузошта шуда буд. барои мубориза бурдан ва соҳиб шудани шоҳҷоиза довталабон зиёд буданд ва ҳама талош мекарданд, ки хӯҳозмоии шоиста нишон диҳанду дар марҳилаи асосӣ ҳунарнамоӣ кунанд. баъди интизориҳои зиёд Саидҷамол Алимардонов бо ғазалшои Давлатшоҳ бо ҳам рақобат намуданд. нерӯсанҷии онҳо наздик ба 20 дақиқа идома ёфту ғолиб муайян нагардид. имрӯзас чорабинии варзишие ки имрӯз гузашт дар ноҳияи Темурмалик яке беҳтарин дар сатҳи олӣ, дар сатҳи баланд ва ҳамаи ҷавонон, ҳамаи паҳлавонони тамоми аз гӯшаву канори мамлакат дар инҷа ҷамъ омада ва қувваи худро санҷида истоданд. ва ин хеле чӣ дорад ба гӯштингҳои берун аз давлат, берун аз ҷумҳурӣ ва хушҳол ҳастем, ки чунин майдонҳои варзишӣ, чунин чорабиниҳо баргузор гардида истодааст. тавре ки мо медонем, ғазалшоҳ яке аз паҳлавонои шинохтаи кишвари Ӯзбекистон, Муҳсин Паҳлавон, ки дар яке аз рақобатҳо якчанд сол пеш шумо бо ӯ як рақобати арзанда доштед ва хушбахтона ӯро ҳам шикаст дода будед ва баъд яъне ҳамон ҳунарнамоиҳо мо як муддат ғазалшоҳро дар майдонҳо кам медидем. Сабаб дар чӣ буд ва бо кадом сабабҳо дар майдонҳо кам иштирок мекардед? Дуруст қайд кардед. Якчанд вақт дам гирифтам ва ҳозир бошад бо даму нафаси тоза ва ба тайёрии ҷиддӣ ва дар майдонҳои ҷумҳурӣ қувваи худро санҷида истодам. ҳадафҳои дар пешгузоштаи ғазалшоҳи Давлатшоҳ дар гӯштинҳои соли 2024. ҳадаф гузоштам, ки дар майдонҳои дурун аз мақсад дар кишвар ва берун аз кишвар ҳам орзу дорам, ки парчамбардори давлат бошам ва сипосу самгузории ҷаноби олиро, ки мо ҷавононро ҳамавақт дастгирӣ мекунад, миннатдории худро мерасонам. яке аз рақобатҳои ҷолибро дар ин маъракаи гӯштингирӣ Кароматулло Ҳакимов нишон дод, ки дар қувваозмоии аввалаш ҳарифашро ба осонӣ ноком кард. дар идома паҳлавонони саршиноси кишвар Шакармаҳмад Мирмаҳмадов
бо ғазалшои давлатшо ба майдон омаданд. нерӯсанҷии онҳо низ бо талошҳои дуҷониба ҷараён гирифту мусови хотима ёфт. баъди талошҳои зиёди паҳлавонон кумитаи тадорукот ба хулосае омаданд ки яке аз шоҳҷоизаҳоро миёни мирзо ҷамил рамазонов бо шаҳриёр акрамзода ва шоҳҷоизаи дигарро миёни саидҷамол алимардонов ва балаҷон қаҳоров гузоранд. дар натиҷа баъди рақобати тӯлонӣ мирзо ҷамил бо шаҳриёр қувваозмоиро мусовӣ карданду саидҷамол бо балаҷон як рақобати арзандаро пешниҳоди мухлисони гӯштини сунъатӣ гардониданд. баъди кӯшишу ҳаракатҳои дуҷониба паҳлавони ноҳияи темурмалик саидҷамол алимардонов аз як имконияти хуби ба амал омада истифода карду рақибро ба тахтапушт афтонид. дар чорабинии имрӯза ки наврӯзӣ дар ноҳияи темурмалик шуд, сазовори шоҳҷоиза гаштам. Ман миннатдории худро ба раиси ҳукумати ноҳия ва соҳибкорон Абубакр Сафаров мерасонам, ки ба мо варзишгарон чунин чорабинӣ бо нуфузро доир кард. Ман хурсандӣ аз он дорам, ки дар ин чорабинӣ ки ин майдони худи ман аст, ман сазовори шоҳҷоиза шудам. ман миннатдории худро ба тамоми мухлисонам мерасонам. ман тӯли 3 сол мешавад, ки рӯи майдон набаромада будам. бинобар сабаби ба майдон набаромаданам каме барои ман мушкилӣ буд. ҳарифи аввали ман ғазалшо буд, ки аз ноҳияи ёвон бо о мусовӣ шуд, ва ҳарифи дуввуми ман балаҷон буд, ки айвосе дар ин дар байни ҳарди мо шоҳҷоизаро мондам ва онро ман бори аввал мағлуб кардам. яке нофаҳмоӣ шуд аз ҷониби доваро ва бори дуюм бо мағлуб кардам, сазовори шоҳҷоиза шуд. ако ҳар варзишгар ба боварӣ ба болои майдон мебарояд, боварии ман хеле зиёд буд, барое ки инҷа зодгоҳи ман аст, ноҳияи ман аст. ин қадар мухлисе ки мебинед ҳама барои ман меоянд. ман чӣ қадар кӯшиш кардам, ки инҳоро роҳ афтода накунам. омодагиҳо хуб буду, аз майдон дур будан камтар як мушкилӣ буд. хеле вақт мешуд, ки аз майдон дур будам. нақшҳои дар пеш истода чорабиниҳои наврӯзии байналмилалӣ мешавад дар Тоҷикистон, ки ба наздикӣ бояд чемпионати ҷаҳон куштингирӣ дар Тоҷикистон мешавад. омодагии худро ба ин чемпионат мебинем ва обрӯи давлатро ва парчами азро баланд мебардорем. ҳамин тавр гӯштини ноҳияи темурмалик бо ин партофти зебои саидҷамол алимардонов ба анҷом расид.